Pike Madam Long Leg. Phải cả ham. Pike Madam Long Leg. Pike Madam Long Leg. Pike Madam phải cả ham. Pike Madam welcome. Trong cảnh trong cuộc TV con những Pike Madam Pike Madam phải cả ham. Pike Madam phải cả ham. Pike Madam Long Leg. Trong cảnh trong cuộc TV con những Pike Madam nó tung lắm sổ go. Pike Madam Long Leg. Pike Madam Long Leg. Pike Madam phải cả ham. Cảnh trong cuộc TV con những trong Pike Madam nó lắm sổ go. Cho tôi Bukrok napai tadi kini Pike Madam phải mau làm thủ đây. Pike Madam Long Leg. Pike Madam ayo lokong. Madam Long Leg. Pike Madam ayo lokong. Pike Madam ayo lokong. Pike Madam Long Leg. Pike Madam welcome. Hazaram para hunza gana hazasara para engke tabok seng orang nego sini buru society ni social worker social leader butongo te sini loge phane de social leader political leader borong to kerengja orang nego tongnai bahane kabangma political supporter tongo sini society ni boro te sini boro baboro ananda bazar ni boro babu bobu manjak paikha engke tabok kokhe omati hai je seng tini ora phaimani poila Sang pandani kokno no muito khai phai te pandani nu khungi borogrok pandani samrikatalni bukrabu samarinya pandala ar jagang mama pandani nu khungni ozmaro borok phone by kok sawka no je madam nini bagai si sanga sa pandago help ngai kaham krang khai panda paile mani belai ke khak sangkha salsa nang singo highway kisanai phedi malai phedi berai phedi te hanja katal samrikatal no bo malai phedi Nekani bakau bukai se musuk mani tongwa salo je program ni bising goni rokno ang phiogu rohor kathik ne phiaba kono pante kok salanya ni jora mandia sangmote kaise program tongmani bagai eka hanya police station simi malagi orni kaglai peimani boni porei tei takhu buku sini holia tei bahai engka bakhana holia angka ang bakisa bakawo malanya ni musuk tongmani angkai borok jokon phone khaisa ka phone baina direct contact khaika aprong kangkang go sikha au Sunday o tani suti tongma ba borok bu Sunday suti tongma ba Sunday phaime ke kahamungai madam sakangkang Sunday phanyai hene sakangka apikena dini ni of program no sung largi phaika getabo koke hai sini somaso oila somasi boni poresi rajniti phai somas niti ne hoiche rajniti thang kya basin tabo tripura hawata munglai rajniti no sisang jor tamsilai kotor khenugu somas niti no sung selai dia Inga somas niti no sung serma yani bakaran tongo sini somas abo haine somas to tuithenai borogrok aborok kaham khaigi sung somas to tuithenani belai khene sung nukjakaro wa tamhasnai kabang ma kebeng mung kabang ma week pen awani bangai somas bo haine tabok sini somas ti raija taija no kaplai kotor keti samaya gui rajniti ni samno simi sung kaplai kotor khemati salasi haifa no hitongo je somas je dino kemai thangnai apro mungsa tongna lama keri khanai haibin bangai na somas ki bata kamali somas ni riti seng develop ma khainai age je tongmane haikena ma tongnai haiko ya truk develop pung phaitung te develop pung nai kintu sabo develop mani loge wo sini je khai tongmane abono ma khai ma thangnai abni bangai na somas poriborton nai kyaba ni jene identity ni jene tongmung samung sinimung no kebo mas kmaya abono te bo nai thok ke sakas matlang nai Ingka abni bangine somas ni niyom niti no sung jugni sate sung abono develop khaitlang sukmaya develop sima khainai ingka develop khaitani go somas rok sung ewar mang kintu sini somas sung nugo de jug bai baksa sini somas sung plangi thangmaya abni bangai somas sung sijak rungjak sikito borok kebang mano kyaba somas sung asikito somas jangai ro haine somas ni samugo sung asik time romaya kubulmaya jani jabai palya hayake Rajniti go sung paile yang. Abni bangai o somas to sung seria inte somas obhela angi thangi. Ge somas ni sodri pogdri rogno bahaine sung somas ni riti niyom riti rogno sung kaha khlaiye somaso sung abono phunuk maya. Abni bangai
अनेक समय ऑफिस आदालत थांगै जोंनि समाजनि लिडाराव आरो ऑफिस आदालत थां समाजनि लिडाराव हेरासमेन्ट गाहाम खायगै समाजनि लिडाराव रेसपेक्ट माया खाय आमनि बागैनो जानजानि समाज जतनो ग्रा खायगै आ समाजनि रायदानो रम तंनानि नांनाय जेमन ताबासिनि ब्रु समाज दंगो रियां समाज दंगो आफा साइथांगा थाइसिंगोनो जत समाज दंगो केबा अ समाज रक समाज तो माना रोंनाय ताबंनो जों बार नमना नगो द कायसा समाजनि रीति-नीतिनो जों पलिटिकल जों तांखलाय गुलाम सनागो दिनै आरो समाजनि चौधरी आसगै दङ आरो सबसे समाजनि सिनि पारागो गामिनि चौधरी के बसि बख्र गाहाम हामिया रोंगया फाना बो समाज तै दङ हामा हामिया जों कक साथे तै बबाय सिनि समाजनो जों चले लायो अमा हाके समाजनि सम्मान लगै बन सुबा लागि जतनि कक जुक्ति नागै बबो सिद्धान्त मारगो अमन समाज इनके अ समाजनो जों गोबां मा पदरे पद समाज दङ जों थाइसिनि खा जे सिनि समाज रायगा दंसा समाजनो नायकल दंनानि सिनि दायित्व नायकल मा दंनाय ताबग्राम ने सिनि अ समाज अबति हाइके रायगा दं खाके आबतैनो जों मातलांनाय इनके तिनि कम समाजनि व्यवस्था आ समाजनि व्यवस्था गो जों जतनि स्लाइ कुसुक मांनाय राजनीतिनि स्लाइबो कुसुक मांनाय धर्मनि स्लाइबो कुसुक मांनाय आबासि समाज किन्तु जों तामं समाज जों राजनीतिनि तला तबगु धर्मनिबो तला तबगु आप्रका समाज नष्ट दंगु तिनि अ कगो जों मा सालायथिक्लाय धर्म बते कैसा समाज ते कैसा समाज बाय धर्म अंगांनि जड़ित किन्तु धर्म न समाज समाज न धर्म हाय इंसगिया समाज पदरे पद जानि समाज व्यवस्था दंगु आ समाजनि बरग्र जानि रीति निवास निमानि आबने ते कैसा आलादा दंगु एका ताबसिन आरो ब्रु समाज बाहायके चले आ बुरु समाज न बाक्सा ख्रिस्टान थाइसिनो जों खाका ख्रिस्टान दंगु आ ख्रिस्टान ब बुरु अंफानो बनि ख्रिस्टाननि उ रीति नीति न ब फलो मा खाय एका ताब जारा ख्रिस्टान यारो गसिनि जे आगे तंगै फेमिलि जों एनिमिजन सिनि तिप्राहानि अ हानि बुसारक आदिवासी बा मूल निवासी रंनि जे धर्म आबनो जों हिन्दू होया आब ख्रिस्टान बया मैतनार बायदि जतनो आब एनिमिजन जों हागबारमा तैबारमा नखा युं हा युं तैबार हाकेसि जों बुजियो पालायो मुर्ति तागैबो जों पालाया सिनि परम्परा वंशधर जों आमा हाबुकमा तैबारमा हेसि जों खुनोय फाइगो हाबुकमा तैबुकमा साल ताल नखानो आनि माने सिनि धर्म एनिमिजनसि किन्तु आवश्यक मा जागै पाइका भारतनि संविधानिक कोनो आर्टिकल जों आबो सुजनाय करिखा हिन्दू ख्रिस्टान मुस्लिम सिंखा बाक्सा बा हिन्दू थांखा बाक्सा बा ख्रिस्टान थांखा खलागै सिनि आसल जे ओरिजिनल जे धर्म आबनो जों मसे मास हिदिया आमनि बागै जों ताबो आबरो कमाय खालायखा एखाने ताबो हिन्दूनि धर्म हिनाय थांखाके बर हिन्दूनि धर्म लनिनो ताबो सिनाय पान्दागो सुवाग नुयना नुगैबा ग्रै आबो सिनि परम्परानि नीतिगो सितंगो किन्तु आ परम्परानि नीति ताक भारतनि संविधान गैखा आमनि बागैनो समाज सत्र सेतनानि समाजनि अक्रारक साक्रारक आबनो ग्रामके बासागै इसामायासा आबरो कै रेसपेक्ट रजाया नाय क्याबा जों सुवाग साखनि जेता जों समाज आगे सलाय फेमिलि समाज जों खोनाङो जों तो आ समाज नुबिया जों आसायफोरनि समाज आलादा बनिसाय सिगांसिनि समाज रीति-नीति आलादा जों आप्रता मोनो जों खारामानि खांके सुवाग दग नुंलायमान बाहायनो माइकपाल मालायफोरो हुक सालायफोरो ताकु बुखुक मालायफोरो का पाइला काले पांदांफोरो आफरो सिमि सुवाग नुहले किन्तु अ सुवाग न जों बर तलांखा जे कुनो टाइम से सुवाग नुगै हाजे बेकार कलायलाय तंखा ताके सुवागनि पदे ग्राग जाजा बर बर बनि हा के त्रिपुरा गसे मे मिजोरामि गसे माया आ जाजार बर लाइफ नि मुक्ति नि रक माने बोनो सांग पाइ बायके बा पाइफ्ले के खाकसन केबा गोबां मा बर गुन राजनीति नायसिदै राजनीतिनि दान्दाल मोसालाय आपै राजनीतिनि दान्दाल ता मोसारि दफा तै बुं ब्लक थांनाय दफा बस थांनाय खाके जे काहाम आबनो जों फलमा खायनाय जे लामा फुनुगनाय काहाम लामा फुनुगनाय आबनो जों फलमा खायनाय सामुं काहाम फलमा खायनाय आपरो सिनि समाज आं लेबां तै गोबां कक्सालिया आसु सालिरानि कौनो मथाका तिनि अर जतनो ताकु बुकु तुसानु साके मामनि बागै बेराय खातंखा के बतावाना दि केबासों बखा काहामबाय सिनि काहामनि बखाबायसिसो तुसा रुसा समाज न रमै मा तंगैनाय तै कबगनाय सिनि सिकित समाज नबो गोबां मा सिकित समाज सिनि बिसिङाव बेरायखेनो तापसिनाय सिप्लाय बांमानि बांगै समाज साबजाक बायदिया ओंका निजेनि नब्ले जों तिसाना रोंया सागनि सय अरिजिनल के तिसाना रोंया बैनि बियांनि सलक ना लायगै आ सलक न तैगै वालाय जानिखे रोंनि सागनि सय दंमाना के जों तिसाना रोंया आमनि बागै अबो हायख्लायगै जों बस्तांगो मा थांनाय केबो राजनीति खायफानो राजनीतिनि गुलाम तांदि केबो समाज खायफानो समाजनि दायित्व हाराख्लायगै समाजनि व्यवस्थानो जों ताखिबिदि दायित्व जत मा तंनाय पुलिस प्रशासन जे एडमिनिस्ट्रेशन थों समाज जदि चेतना तंखांके
समाज नि रेसपेक्ट रोजांनाय समाज नि रेसपेक्ट मानाय तेमो मानथाय जों बनो मानानाय आसु साइनानि कमनो मथाका जतनो हामबाय ए नुखुंनि मुवा ताकु बुकुरनो पाइपले के हामबाय मारुगु जे ते आंनि आदिना साका पुलिस प्रशासन नि आंसिनो नागारसाङो जदि आदिना पुलिस प्रशासन किसि साफानो बरनि कमन सेन्स दं खांख्लाय हिरंनो नायगै जाचायनायगै पान्दानि टाइम नो डिस्टार्ब खायं खामो किन्तु पान्दानि टाइम डिस्टार्ब खा आबसिना आरो जेगो जे ओसी दंनाय बरि किसिसा वन शप माने किसा बो हामिया मां दुनिया रो नंमाने बांगा न हामिया खाखाय फैखा म हायदा सुवाग नंगो सुवाग नंबायो आबनि बाङै थांबाङैनो अनेक समयसो ताखनाय हाया जरागो अंखा काहाम बरसना हामिया वन शप जादु किन्तु हाय इंथाय ककरै काहाम के नायकोलैनो जों मा खायनाय खरकसा सिकं के जतो सिकंनाय हायकोया खरकसा द्राग फालके जतो द्राग फालनाय हायकोया किन्तु द्राग फालनाय केबले उल्टा सुवाग फालनाय केबले उल्टा हाय फालिस दंखा काहाम सामगो केबले उल्टा जों केबें मार मानखा अब उल्टा पुल्टा सामु चलायदों आबनि बाङैनो आबरंनो समाजो कोन चेतनांनाय आबो हायरो गतना गतिया नाय आबनि बाङै जतो चेतना मा दंनाय जतो सोशल वर्कर पलिटिकल लीडर तेसिनि समाजनि सगद्रि रो जतो न आबनो खुसियार मांगनाय अदफानि बरग रो सुरु जों निजेनि डिग्री दारि तरनानि पोस्ट पोजिशन तरनानि पलिटिकल सीट माना न सिमिन हाय दं खांके अदफाते गुलामनि योग्य खानाय आबनि बाङै जतो योगनानि बाङै साखलायनाय आसु साइनानि कमनो मुथाका जतनो हामबाय दफा आइ ब्लक आदि जतनो पुइला तिनी ट्रिंग बिसिकताल ना तिनी तमासा ट्रिंग नि तिनी फेस्टिवल हुनै जतो सेलिब्रेट खाइ दंगो हाके अब तो को कबां मा साजानाय दं ट्रिंग न तैया हेबना को सेबनो तिनी ट्रिंग नि साथनै जतनो सेलिब्रेट खाइ खाकसां मा तिनी हरनिसिमि पालायले दं तिनी ने 22 डिसेम्बर न जों ट्रिंग नि काइसा फेस्टिवल हिसाबै ट्रिंग नि बिसिकताल नि पालायले दं आमनि बाङै जतनो अरनि कामिनि ते सारा त्रिपुरानि जतो लुकुनो पुइला ट्रिंग फेस्टिवल नि खाकाहाम ते चबानि सिबायाफोर नंबर 1 नंबर 2 जों तिनी आरो फाइबानि खांखांके सिनि थांनाय काइलाइबारि सिनि तामसिनाय इको सिनि जामरेकताल सन्जीव दियां बनि काइलाइबारि गो जों एमन प्रॉब्लेम नुखा जे बनि पान्दादिनो बसुवाक सिनि रिटिनिबास न पालायनानि बाङै सुवाक नायथानि गो बनो सापुं लकाबो तम जाखा अंका आप्रो जों अककनो खनागै लोगो लोगो थाङै पिएसओ थाङै बरनि देबा गाबनो काहाम क्लाइ स्राइ स्राइ क्लायै हरमानि परे बरनि हरो प्राय 5टा समयरगो बरनि पान्दानि खा नेगा बनि परेके बरक नुखुंनिंगै बरकानो कसार हरखा मेदाम निनि बागै सिंगासो काहाम करंख्लाय हेल्प आगै पान्दा बेलाय कि बिरमानि जराव जोंनि हेल्प हेल्पमानि बागै नों सिनि अर फायै वाइसा मानजाक फायदि मालाय लायनाय सिनि लायनाय जों जतो नुखुंखायसा ओंखाय दिनैबो सानडे एका सानडे अंखानिबो फ्री डे दंनाय गानिबो फ्री डे नतिनि आबनि बागै बरगरि हरमानि बाय कब कमानि बाय आंबो बरगना बेलाय केने नायना मुसुखा बरनि नुखुंनि बरग रगय मालायना मुसुखा आदिनासो बिरमान नुगमानि बागानि बो खा खेने नों थांखा आबनि बागै बरगय मालायनि बागै किन्तिनि अर सखाय ए जतो बाय पालबाक्सा कि मु मालायखा बरग कामिनि सग्रि ताकु बुखो पेसिनि सोशल वर्कर जतो बाय पालबाक्सा के मालाय बेलाय खाकसां माखा उनका इतना कैसा कहो जाए आप जो कांचनपुर के जे ओसी ये तुम खाना खाए आप खाना माने स्वाद माने बिया रोम खा माने 3 कार्टन का तब ताउसन गराव बिन ताम खा एक्शन दं खाना बाय थे आबन तो किसा आबन यो दाइदे आंगर नि प्रॉब्लम न नुखा जे पान्दानि बागै स्वाग पाइलै मानि आबनो बरक गरम खा ते स्वाग गरम खा हने एकेबरनि पान्दानि बागै पाइमानि पान्दानि बागै बरना केवले दहर खा ओरि परे निरंनि नुकु बरक सोसाइटी बरक ताम खाले ताम लेखा आबना दां सबो नाया आबानि आरो साथाय बुरै आनि साथाय खांगे पान्दाबो दिस्टार्ब माखाया पान्दानि बरमा दाकि पियोगि पियोगै दरखा आबनि बागै आदिनो जे बरनि पान्दा कसं के पाइमानि आबना बेलायके हामजाखा लेरि फाने तो फाने बरनि पान्दांखा केबा अमते के जे तामुसिनाय बरक काहाम रंनि बा काहाम प्रोग्राम रंनि बागै हठात साखलागि बर अमते के हेरेसमेन्ट खाइमरक बेलायके गथ गया साया अब हाय दुबारा तां थंनै आं आरो साबगो बा जतनो साफि गते वैसा जाते अमते हाय मिस्टेक तां नाय थु आबनि बागै तामुं या अब नुखुं बरक रग बोतै कुनु फाने मुसा खाइयाना ए सोसाइटी नि बरक रग बोतै मुसा फाने कुनु खाइलेलियाना जां माने इंलाय पेखना अब हाय क्लागि ताउ जरातै ते मुसा फाने हक बांलाय माने ले लुग्रिया दा खाइसिनि तुम खाना माने मैडम जिनि त्रिपुरा सानि बागै लोन
ba central ba state government tong mane abla tam tam bu ma bun ke abo kabang malun abo kisa bai kok sabai me kabang mai scheme tongo a scheme kotor ning khang khang ka state government no scheme tongo mudra loan tongo sabalambi loan tongo te PMECP tongo ama ke kabang ma loan tongo zeta chini class 8 pass ngke na abo belaki siwani nang sim society go sang kabang ma borok sakri no nasin tongo madem pass ngke BA pass ngke auto sakri maya class 8 9 10 dok borok wan suku simaya je sakri manai hene abne bagai borok te upai rugia ngai bekar kalai tongo o bekar ni sarok kabang ma borok lama koronai ko baksa bekar dia fana abona siani bangai nagai maya nga abani bangai ne class 8 pass ngkang ke na sang government ni any scheme ha gai na sang loan dog nagai business khaiman nga abani bangai sini kami go serai dog jara 8 pass bring thung salang thung mutena bai after bo soni urde 8 pass ngke na borok je kuno business khaimaga nang kondina ni business dokan khaina ni business athoba nang computer ni business hai ka nang grocery ni je kuno business ekma industry khulogui mana abani bagai sudo 8 class pass nang mane grantor sara 10 lakh ni tak 20 lakh जरूरत ही है 20 लाख यूनिट से जरूरत ही है ग्रांटर करिंग मानो क्या बस ini borok siang kita bengo tangke sakri genang grantor to di husal ab tik lagi sakri genang rob grantor go seragya e grantor sini sakri genang man thu yak lagi lun do kabang ma kebing jabe ani mangai sigoi seng ma basanai sinai borok bai seng guidance mana nai ikara te kebing khayang nai sia ke saisung ma khai kangke thangjago ma kuri sinai borok guide khaimani kari kangke ani mangai sigi basari ti siang kangke seng bai jugo jugo jotono bekarta tungdi tabok te kaisa paithago okok no ko sarnai jotono sini o triprahani youth ro unemployed youth kabang ma borok samung krei bekar thang Guwahati thang Bangalore thang Hyderabad bunyoro tamni thang sang o je hotel mairang phati suani mano restaurant phati tongani mano phati samung nai tu thang oto sini o hawo sini o hani besaro boroni bokrok ni budget kuti phai dong oto so sing abono nawani ningya abono phunu ko nyaro manai bekrei abni bagai sini bororo hataro lebar ngani thang oto sini o hawo tongone nang abono nang to income khanan si thang le income o hawo tongone khaiba nang इनका बाकी इनकम करे न साकरी माय नंग खांके नंग बिजनेस खादी लोन नागै नि बिजनेस खादी काहाम खाई बिजनेस खाई माने नते बुनियार फातार थांनाय नंग साकरी मानाय कायसे कायसे टीम खायगि जों लोन नागै कायसे बिजनेस प्रॉब्लेम खांके आरो निवनि रो 50 100 फेमिली कायसे कायसे टीम खायगि साम खाय थांगै मान आबने बगै गोबां मा बिजनेस लाइन दङ नों गटारि फिसारि नि नेता होनाय ग्रोसारि कम्प्युटर वा आदनि नेता राबार ता बिजनेस खायगि राबार त सिनि पारा न तंगै दङ 100 जना परिवार तम खांके 60-70 जना राबार खाइने दङ इनका ताव राबार नि बिजनेस काम चलै दङ इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट त्रिपुरा राबार किंतु राबार पाइनाय फालनाय बुइनि बसासि ओ हानि बसाओ ज सय राबार पाइनाय रगरनि दाम बसंमा बाव बसारो दालालि खाइने सि दाम कबांको तामनि बागै जों बिजनेस न सियानि बागै खाइनानि लामा माइरे बागै आमनि बागै जारा काहाम खलायगै सागबाय थांबा साना मुसुनाय दं मुदि सागा आत्मनिर्भर भारत सागबाय थांबा सादि जों सागबाय थांबा साना बंग जतो मुसु सागबाय थांबा साना मुसुखे निरक सागखादि जों बाय जुगाजुग खायदि siano sidi te hamari nadi joto ni bagine open for all joto ni bagine saklai oroni go o ma patal kinyane or thangke boni party di hanjangno patal kinyane or thangke bobade ang tam honai age baksa bor tongo abo tini masanai age patal kinyane go back honai ro ani office thangra gya tangdi tala sidi takiri di nirok mis guide khata bo thik guide phai phidi baksa busu thang lasi tu phana thang borno ma saga nirok lama koromani kifili phai tamni lasiba patal kinyane nirok salsa dino siniya kini kha phai kha angkana tam honai go back honai kha kintu nirok tam man kha go back hoi tam man kha ba hamari man kha na tipa ha greater tipraden man kha tam man kha sadi gabani bagai sagbai sakke beng lai meni lama wata thang nang mai yang khangkai surungdi sidi nadi patal kenyani bising tama na iman abono nana ni bagai patal kenyana tala sidi to takni de hamzak mani khabai puito baje khaidi abni bagai jata ni bagai ne tabok jarate sing kabang mana training ro roitung rignai di satagna ni training roitung training ro baike borong no loan ni ବ୍ୟବস্থা khairnai ab hai ke tabok sole tung tei kabang ma borong loan apply khai tung main do tung mana musuke khaidi malai di tei ne manadi siano sirona ni bagai patal kenyana 24 gonta ni bagai open hamba